fraction multiplication fraction akan multiply don chuan fraction pahnih kan multiply don chuan sabera chuan fraction a chuan numerator le numerator hi puntir turania denominator le denominator puntir mai turani chuti chu hetilai 2 le 4 hi ka puntir chuan 8 ani meya chutim bokin 5 le 3 hi kan puntir vele chuan 15 he fraction multiply dan tur chuni me he inting akan multiply ang kan ti ve chuan tunmi ang tho khan achung le chung hi puntir le topila 12 ania chuan anoi le no hi puntir le top mai turani chu 18 chuan hemi fraction hi kan en chuan numerator le denominator te hi number inangin asem ve ve theya asem ve ve thei chuan sem le turani kan reduce down tinani chu intirnan hemi 12 hi number 6 in asem theya 18 po hi number 6 in asem theya 2 point asem theya 2 point theya 3 point theya 3 point asem ve ve thei ma se number sem thei tu akan alien ber kha thlang zel taila tikhan all sum ber intirnan hi parokin ka sem chuan sompani chu parok mun ni sompare chu parok mun thum tikhan kan answer to chu 3/2 lo niang tunumi number tho hi sem no saklovin direct in a cancel thing hala chu entire kan fraction a hian he tilai 4 le 2 hi kan en chuan number 2 in a same ve ve theini 2 hi 2 in a same theya 4 hi 2 in a same theya chu ti chu kan cancel down chuan 2 1 is 2 nita 4 hi 2 in ka same vele chuan 2 2 a 4 tikhan zoria he tilam pang 3 le 9 hin kan en vele chuan number 3 kan same le ve ve theya 3 hi 3 ka same chuan 1 chuan 9 hi 3 ka same vele chuan 3 number kha du in sem theya ma se asem ve ve thei turani kan semin a roll in sem hal zel turani stilo jo dik theilo chuan a chungmi te hi puntir le to mei tur 2 le 1 ka puntir chuan 2 aninga no 2 aninga 3 le 1 ka puntir le chuan 3 kan ti danero ai nang lowa ma se answer ro chu ai nang thungani number 3 hi entaila atam do hlek to a he ai tam point om theya he tiang hian puntir vek don taila number kha lian to dona tiang huna kha number cancel le kha boithlak a tuna hian a cancel theu jong jong kha cancel taila chen chuminwa puntir la om so also jok intinan he tilai 2 le he tilai number 4 hi number patni in same ve ve theya chu ti chu 2 in kan cancel theitina chuan 3 le 9 po hi 3 kan cancel ve ve theya 25 le 5 hi 5 in kan cancel le thei tikhan cancel number atet la hin cancel jong jong ila chon puntir ila answer kha chok me don ani tuna cancel chinang 2 hi 2 in ka sem chun 1 ania still line anoilam pangpo hi 2 in ka cancel nge ya 2 2 za 4 chuan 3 le 9 hi cancel le taila 3 1 is 3 ania 3 3 za 9 chuan 5 le 25 po hi cancel le don taila 5 1 is 5 5 5 are 25 tikhan number hi en le taila cancel the lo mem thing 5 le 3 number inangina sem the to lo wan cancel the to lo wa 5 le 2 po hi number inangina sem the to lo wa chuan cancel angai to lo cancel the to lo chuan puntir le to mai turani 1 le 1 ka puntir chun 1 ania 1 le 5 chu 5 3 le 1 ka puntir chuan 3 ania 3 le 2 ka puntir chuan 6 tikhan to mai turani
number 4 hi anti la in cancel the tam khop maya he tilai 36 3 ka cancel thaya 9 hi 3 ka cancel thaya chu ti chu himi te hi 3 ka cancel ve ve the chuan 3 le 6 ani le he po hi 3 ka cancel thaya 3 ka cancel thaya 3 ka cancel le ve ve the tina chuan 45 hi 5 in ka cancel thaya 20 hi 5 pok in cancel thaya mase across zone in sin taila 45 in 9 in ka cancel thaya 9 hi 9 point cancel the ti zong po hina cancel the kan cancel da du dang kha chu ti zong po na cancel ila dik vek me or something ber kan cancel ila me mase internan he 5 in a cancel thila in he 5 in a thitalawa he 3 in cancel ila he 5 in cancel ti khana thelo number ai nang ve ve turin kan cancel dot ka chuan na he cancel sin taila 9 1 9 in cancel taila chuan 9 5 ti khana dang en le sin taila 6 in cancel le taila 6 1 chuan he 6 in a thelo wangin he te mi hi 6 in a thaya 6 6 a chuan he en le taila 5 le 20 hi ala cancel thaya 5 1 5 4 ti kan cancel thei dang lo mem alom he 2 in ala cancel thaya 2 3 ja chuan he 2 2 ti kan number chong ho hoi en taila 3 ta hian a chonga ta hian 3 om le a 1 eta 2 1 1 ti kan in cancel thei kha om tolowa puntir to mai turani 3 le 3 ko puntir chuan 9 ani a 2 le 1 ko puntir chuan 2 chuan he improper fraction khania improper fraction he tlang pu in mixed fraction in da trina mixed fraction in da le taila mixed fraction na kan da dang chuan a chungjok numerator 9 hi denominator 2 kan sema 2 kan sem chuan 2 4 8 ania 9 a 8 ka pe chuan 1 chonga chu ti chu a question hi kan zek ma saberanga chuan a remainder hi a chunga kan da chonga a sem tu hi anoya ti khan answer ani mai ni potman pakhat ti laila 14 by 21 into 9 by 4 long ta se he kan answer 9 hi 3 sem thea 21 hi 3 ne the chu ti chu he min 9 le 21 hi 3 ka cancel thei tina chuna ni lo point 14 hi 7 in cancel thea 21 hi 7 in ka cancel thea so he mi number te hi 7 in kan cancel ve ve the 14 hi 2 in cancel thea 4 po hi 2 in cancel le thea so ti chu he mi he ti jong po na cancel the tina na chu chu ti hi cancel sin ta la 7 2 are 14 7 3 are 21 chona dang cancel the kha allow mem en la chinila 2 2 are 4 2 1 is 2 chuan 3 le 9 po hela thaya 3 3 are 9 3 1 is 3 tikhan 3 le 2 chu cancel thei to lawa kan puntir le to mai don ni 3 le 1 kan puntir chuan 3 2 le 1 kan puntir chuan 2 he mixed fraction in kan da don chuan 1 ba 2 lo chokang division fraction hi intinga kan semang kan ti chuan puntir nangin achung le chung anoi le noi ti khana thei ve tolowa chuain kan ti ma saber tur chu a fraction ma sa zokhi angai ngai z taila 1 by 2 chuan he tilai division hi multiplication sign a kan le tanga chuan he tila fraction a nu zokhi numerator le denominator te anom na kan thlak le 2 by 3 ka 3 by 2 ti hian chuan he chu multiplication khani le to meya ni chana kan zir zong che han achung le chung kan puntir nga anoi le noi kha puntir le to mei turani 1 le 3 ka puntir chuan 3 ania 2 le 2 ka puntir chuan 4 4
le chuan a fraction ma sa jok number pa ngai tin om chuan noya hian 1 om tika hratai la hi angai ngai in kan ziak lenga 4 chuan division hi multiplication sign a kan thlak lenga he tila second fraction jok hi numerator le denominator hi kan zia thleng liang denominator kan ziak ma sa tawnga numerator hi anoya kan ziak le thunga chuan ta hian he kan en chuan number hi ala cancel theya 4 le 6 hi number 2 in a same ve ve the chu chi chu 2 2 are 4 2 3 are 6 7 le 3 chu thei to lo wangin achung le chu hin kan pungtir le to mayang 3 le 2 le 7 ka pungtir chuan 14 ania 3 le 1 ka pungtir chuan 3 chuan hi mixed fraction in an zia down chuan 14 hi 3 in same taila 3 4 are 12 4 a 2 ka pe chuan 2 choka ti chu 4 hi kan zek ma saberanga chuan remainder hi chunga kan da chunga asem tu hi noya ti hian ti jong hin lo om le ta se ati dang ka ai nang veka fraction ma sa zoki angai ngai kan da le kan zek lenga chuan division hi multiplication sign a kan thlak lenga 80 line number 4 hi china kan soi tangkan anoya eng number palu ni rose anoya 1 om chuan denominator hi numerator a kan ziak chunga numerator hi denominator a kan ziak veleng chu ti chu anom na kan thlak thleng don chuan 1 by 4 lo ni veleng cancel taila 2 1 2 2 chuan 1 le 1 ka pungtir chuan 1 2 le 3 ka pungtir chuan 6 mixed fraction ho hi intinga kan semang kan ti ve chuan ama sain he tila mixed fraction hi improper fraction akan da potang intinga improper fraction akan da kan ti chuan 3 le sirmi 2 hi kan va puntiranga around chok le achung mi kan belang 3 le 2 ka puntir chuan 6 aninga 6 le 1 ka bel chuan 7 ba 3 lo niang chuan division hi ngai ngai le da taila 3 le 4 ka mixed fraction hi improper fraction da develop potaila 3 le 4 ka puntir chuan 12 12 le 2 ka bel chuan 14 ba 3 lo ni liang chuan ni china tirlam panga kan tiang kan ti vele to mai tur ni 7 by 3 fraction ma sa zoki angai ngai kan zenga division hi multiplication a kan change nga chuan he ti line numerator le denominator hi kan zek thleng vele to mai don ni chuan cancel the om chuan cancel taila 3 le 3 cancel theya 3 1 3 1 7 le 40 po hi 7 in 7 ve theya 7 in 7 hi ka sem chuan 1 14 hi 7 in ka sem chuan 2 so ti chu answer chok chu 1 le 1 ka puntir chuan 1 2 le 1 ka puntir chuan 2 4 1 by 2 divided by 3 3 by 4 he divided taila mixed fraction he improper fraction akan dale potang 2 4 are 8 8 plus 1 2 9 by 2 divided by 12 12 plus 3 2 15 divided by 4 then hi angai ngai lo zek phele taila 9 by 2 division hi multiplication akan thlak lenga hitline numerator le denominator hi zek thleng le leang a fraction ma sa zoki chu tidang lam me lovin angai ngai zia phei vector ani it miang yan chuan cancel thita cancel le taila
2 1 2 2 9 le 15 hi 3 na cancel ve ve thaya 9 hi 3 ka sem chuan 3 3 15 hi 3 ka sem ve le chuan 5 tikan achung lama 3 le 2 oma noi lama 5 oma number insem thei pakhat ma om tolo wangin kan puntir vela to mayang 2 le 3 le 2 ka puntir chuan 6 5 le 1 ka puntir chuan 5 hi improper fraction ania mixed fraction kana dala theya ndule kandanga tijong po hina da thei tho